Dobro jutro, dobri narode. Danas smo ustali na doručak i danas idemo na turski doručak. Rezervisali smo stol, čisto da ne čekamo, šta znam da ne dođem tamo, ono nema više stola. Tako da idemo na brzaka da idemo pa da idemo za obavezama. Vidite ovaj pogled. Znači, wow. Nema dalje iskreno. Znači, ovi pogledi ujutro su sve na svijetu iskreno. Evo, oči se vidio sa selkom. Wow. Hangi sen? Masa şeye, bir de su var, değil mi? Znači, ljudi, doručak ubijam. Slavno, slatko, sve. Top. Ubijamo se. Vallahi vidi kako. Mi smo dočekali, doček je bio brutalan. Znači, obavezno probajte turski doručak. Dobijete svega pomalo. Stvarno je ukusno, kafu, čaj. Tako da je baš lijepo, još zaberite sa dobrim pogledom. Stvarno treba probati. Ono, ne možete nekako da budete u Turskoj da ne probate turski doručak. Bili smo sada na bazaru. Uzela sam šoljice za poklona. Možda vam pokažemo, ne, skroz je finalno zapakovao da ne puknu i to. I sada idemo da ostavimo to u hotel, idemo do Gulhane parka da prošetamo sladoled. Danas ga stvarno nema ništa posebno u planu jer želimo samo ono polako uživati, upijeti još ovo malo atmosfere iz ovog divnog grada. Sada idemo do taksima, malo da još prošetamo, da se probamo provozati sa onim crvenim vozom. Samo želim da vam kažem da mi je nevjerovatno brzo prošlo 8 dana. Znači još večeras ostajemo noć, sutra već idemo. Tako da ne mogu stvarno da vjerujem da baš brzo prošlo. Kako mi koliko brzo prošlo 3-4 dana. Obavezno posjetite ovaj grad ako imate priliku. Grad, znači nigdje ovakve poglede nećete naći. 100% sam uvjerena. Jer sa koje god strane da odete, okrenite se, more je tu. Vam ljudi reći jednu stvar koja se meni ovdje nikako ne sviđa. Ali ono baš nikako. Nebitno kako bili obučeni, da li do poda, da li kratko, da li nebitno kako. Ljudi imaju potrebu da odmjeravaju. Znači doslovno žena u vozu, evo u tramvaju nebitno, stani od glave do petena. I ne ono kao da malo pogleda pa kao znaš, nego ono baš ima potrebu da te skroz odmjeri. To se ono baš nikako ne sviđa jer u Njemačkoj znači niko te ne gleda ni sekunde te ne haje, ono ovdje baš je to. Evo nas opet na ovom vidnom pogledu sa taksima. Čekamo Galatasaray, to vam je najcrveni tramvaj. To vam je ljudi drugi najstariji na svijetu tramvaj, tako da idemo da se provozamo taksimom, gore do kraja taksima. Trebalo bi brzo doći, gužva je, ali dobro, šta je tu? Evo ga ljudi, drugi najstariji na svijetu. Wow. Stvarno je wow. Vidite kako se mora sjeti po jedna. Mislim da čak, ne znam može ovdje više ljudima, može. Sa onim crvenim, obavezno probajte. Vožnja košta 70 lira, jesmo ono skuplje od ovih ostali, ali kao to je oko 2 eura, možda nije ni toliko. Tako da obavezno probajte cool, ono ide baš polako, vidite, čitamo ovaj taksim dio. Sada smo uzeli Starbucks, ja sam uzela sokić, može uzeti neki strawberry frappe. Ništa, idemo sada ovdje prošetati, da uživamo, da nešto nađemo, da jedemo. Pa vam pokazam. Došli smo do nekog parka, vidite kako je lijep. Znači sa Gulhana parka se izađe na ovaj park. Naravno da su tu mizike. Imamo se za izlazak vani. Samo hoću vam kažem jednu zanimljivu činjenicu o Turskoj i Njemačkoj. Turci uopšte ne mogu da uđu u Njemačku bez vize.
tipa ne mogu ni jedan dan samo da budu, pa kao znaš mogu, ili 3 mjeseca kao mi iz Bosne, oni ne mogu nikako, zamislite. Kao što rekao malo prije, znači oni ne mogu da uđu u državu bez vize, moraju aplicirati vizu, iako će biti samo turistički. Nismo ni mi to znali, ono kako ću znati iskreno, nego sad smo radili check-in online i morali smo unijeti svoje dokumente za vizu. Tako da ono malo je žalosno, kod njih može doći ko hoće, ali oni, boga mi, ne. Uglavnom idemo sada na večeru, na Bosfor i ne pišu. Evo nas ljudi, došli smo, jedva smo našli koji je broj. Evo šta je ovo predjelo, ne pojma, uglavnom baš je ono, treba da živi. Ljudi, došli smo i sve vam zaboravim snimiti kako je drugačija voda u Turskoj. Vidite, bukvalno dođe kao puding kad kupite, to vam nisam snimala, baš je zanimljivo. Izgleda kao da ćemo se sudariti. Ali doslovno, jel da? Evo, bližimo se mostu. Ne znam koliko čujete, ali baš puše. Hladno je. Izašla sam bez jakne. Evo tu prodaju. Ušto je ovo party. Baš je lijepo. Prolazimo ispod mosta. Wow. Evo nas. Smrzajim se ljudi. Ali wow. Nema daži. Stigla nam je večera. Let's rock. Sa ovim završavamo naš vlog, to jest vlogove iz Istanbula. Uglavnom, hoću vam kažem koliko brzo smo sve obavili na aerodromu, ja ne mogu da vjerujem. 15 do 8 smo, jel do 8? Da, 15 do 8 smo krenuli za aerodrom, ovdje smo bili već u 8:30 i sada je 9:30, mi smo sve obavili. Predali smo kofere, prošli security, pasoš, kontrolu, sve. Znači ne mogu da vjerujem. I samo hoću vam kažem da još je predobra stvar koju još nisam vidjela, da sami odradite check-in, ali ako ste ga već odradili kući, to je još bolje. Bukvalno samo skenirate kartu, stavite kofer i to je to. Nema ljudi, znači zamijenit će nas roboti 100%. Tako da idemo sada da pijemo kafu, da nešto doručimo. Sad vam pokažem ovdje, provučete pasoš, tu vam izađe da uzmete sat vremena, isprintate, dobijete ovaj papir sa kodom i imate internet sat vremena. Evo vidite, dobijete Wi-Fi partu, tu vam šifra, kako da dođete do interneta, tako da na primjer kad tek sletite i treba vam sat vremena da se snađete, to obavezno uzmete. Evo koliko imate mjesta u običnom
Pa okej, uglavnom možete ispružiti nogice. Ono, bolji je onaj prošli put bio. Ali, ne, uglavnom može se. Što da vam kažem, prazno. Ovo je, znači, top sam povrća, ne volim. Ostalo sve evo i kod muža. I prošli put i ovaj put čista desetka. Čak je ovo bolje od prošlog puta, ali prošli put je bio doručak. Pa kao je vjerovatno nešto laganije bilo. Sad je bilo da se bira između ovih mesnih okruglica ili pasti. Samo da vam se javim da smo stigli u Deutschland. Uglavnom kofere smo čekali predugo i kontrole su bile grozne, ali ajde, ok. Uglavnom prva lokacija je McDonald's, of course, jer nismo jako dugo ovdje jeli, a i ono kao najbrže nam. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovim vlogovima i nadam se da će biti još ovakvih vlogova, tako da lajkajte video, komentarite i obavezno se subscribe.